too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na me recommend emamo too much GH. Too much GH for NAT for me ma obibia afishia pa na me adum 2022 abetwe yenso yehu afifu free na mesre nyame bambo de maye ewa afi mu ne nyunyam enhira obibia fie mu na doye so enye djuma ewo yeso ne busafo nsem we de etewoto so mu nuaba na ama osu amoteme se ya na nsem na hunhia pa edika ewa wo hwe ana wutie too much GH no hunhia se wobetim nsem ena mede ebesum nti hunhu manim na ye mene ena wotia na ese ebusafo show no sunti ena akoba nisa na de tie ene se ye nuaba Joyce blessing ebusafo se na tie afie twemu kono wie ye ensem akase boba fan ho gospel musician at say amanfo ni di ne kire na braba wo bo se eni ne djuma wo ye eko anase enko na ensem bi ti se die ne bitimi beliki na ekoba se ne nikunu ana ye nimse no ne no ewo ye Dave Joy on na 10 years ensem kakraba wo muntem tete ye ne enko ba ne se nkola woni no awo DNA test bi according to speculation kire se nkola no baako enye eye nikuru no ede ye wanwa kakra mate sensem de nkofo yi wo makoma mu ya no pa ko kira mate se ebi kura ka se ne nwumpa de se wo mbetie de lie wo mo jaitie wontimi meto gospel music emmo abrabo foforo enfa na da kra bia ewo eye omayi emune bisofo ensem ba ye wo mo metwa ne mpo wie ye kansem na wono anso ba bonti be yi anu kasa mafo nya botre na se botre na wo kanu na wonim de ntia wo kasa ye nya botre bisas for sense dia ba sesia ewo chire se na se na botre wo kan se ye nya no na wonim de onan gina sunti a wo kasa ye nya botre ebusafo anything mini wo kase ya video bi eliki ebusafo nya asem ketwa Joyce blessing kro ya man photo manu egu no so bi fe na shawo ni bi fe no ba saseni wo ba woni no kro dwaman ya dokro no kristonia wontimi enhye na kono so ebusafo Joyce blessing kro ya no video amene wo eka wasem video yi eliki ni kunu a sesi anu amanfo efe no ex husband Dave Joy ya na tese woni no eti manchwa bebia ebusafo nya asem keto ase ne enim se bronya de eba se ya eba ma busuafo woni kunu kro ya ti baby ju o mani sresre odo de de papa Joyce blessing so ne kunu wo mu bi di pa na ebusafo video ye liki abeto abonti a se na ma manfo wo mo no mo ka no nsemboni nya ngwase kase de eba ya ba wo ma so pa na wo mo nso ana se woni mi nsem no nso mu no ebi enya nti asese maybe ebeti baba se mentimu asibi keke ne ba okunu no yire ntem na wo matimi ahwe wo masema kan wie ne busafo me ma nsem enya tente yenkwa video kro ya me kan wasem yi emra na ye ba ensem de tena dan me kan no echire nsem na ye de abe echire no na ye de enti yenkwa hwe emra na ye ba me fe no ensomu Feed mama. Ghana feed mama. Feed you. I probably will make you confused. Hey. That's the same blessing. That's the same. I say, I don't think I said you. I had it. The one. Dave. How about boy? I found do ebusuafo se na meka ya ansa na yekwe video no anu abi esu ne yekohu ewo video yi emu na video yi de odi betu dwa eye radio presenter Fifi Pratt a ti se ebusuafo o caption ye ewo asese please don't talk, just be mute, watch and pass. Why? Love sweet at Jayana Music at Unbreakable JB1.
and Dave at coded location. Isn't that beautiful? Ebusa for na say Joyce Blessing and then Kunu Dave Joy, ne former husband as say akoba ne say womo sa ka womu jada da bo mu de na ebusa for aye ensem pi wotanfo no twehwe ye hwehwe no antibia nkoye yie esa na Joyce Blessing na no friend ho no breakable wantimi breaki we so timu se we de atanfo ani ewu ankasa ebusa for nya asem ketwa video yi beto dwa amanfo atomumu a enya asem keto wo manka wo no so anka metimi aka nsem akire mu wo nya adane mumu a wo nkasa amfa ho yenim ene entimi nka nsi sudua se we ye old video na new video but sena eye ensem ne beto abonten sena ko ensem keka ye ko ikire ko fa ye nyema di aba se okunukro ya na likidi ene na ko ba se okunukro ya woni ne ti baby na the representative mabeka sound and it is for bet baba say na Joyce Blessing na ye beka ye bribi ye mama Cecilia Mafo ye program bi koso na woko J Mike free same won konkron to mi mu awon di mo de to nanim se won ko ne kunu nchansa ne ti ko ne kunu nchansa se futo no wa fapa Joyce Blessing din nyam so djuma etie futupa ye nwa ana ye mame Cecilia Mafo de ma na se won ne kunu wo mu siesie wo mu entem tineze busafo mote ya na ese sa na asem no esifate de ekwo na de na ese atamfu ni wo mani be wo mo pe ye se wo mbetiti wo mo entem na wo magina so de asai ni na wo mo asai ne dwumedie se nyamenyum tuni no esi ade de adane nim guase bu abo wo mo emu the likes of ye wo be ya na wo ye ne rep yi ana ne assistant ye ono so ensami ba ye yes wo gina mu bi ne assistant judiceo said wono womunya ebusafo womu mekasa ye mfa won say ye nukranya nukraba ni nyemu no video way it speaks a lot of volume na asesa enete pa dia na say ba support ye so aba wechira dodo na and especially in the fans na do for wo Kristo sumu bona ba so say and social way ni echi ensem keka ye ni echi na ejuma say ye accusations be by say ni kunu agene social media platforms in any handles be feeling same na say ni echi no Joyce Blessing to be reconsider no tiny tisa kunu kunu chedia we a big example example de ayashan so de ma Christopher Emma wo enum tuo dwumadie emu ene ebiem so wo ensonso ya wodum se wo hwe ni example no no mu enfollow because our read there ade anyame eni ewo ho panti na say so wa hwe de wiase ko wan hwe de amanfo keka na wetimi esigina ebise a na egina ya papa nti wasaba so bode aye mo na boso se wetimi ayesa se empo krapo no wo try bon ho modern say na warrior yes anu was a share no apen wasem aka biem ebusafo na say empa de aben eye asema eye asem kese pa ese yechina so tufu se yempentem bu aten empentem mbu obi aten uti obi asema emfa na chenchena emfa no work up emfa nkosoro sanfa mesi from te de asem no wujina finfini ena wonim de ekoso na wuti se wonum mu enesiye obi asem de ye jaima wono emu no anonim na asem especially our phone tem asem woka no ankoka ne ya obeda ne third person esenim gwase kase ena obeso ahwe wo mo kan na asemi ba ye wonso mu ntimi nkyere mu omunye aka o mano atubali ne mu no se ade nchiye de na safe na asemi abetodwa de ye ma akonya se berese bi benya kukudu abe commenti na apology bia wom bi edbeba ponti aba kosi se sa anyema no beba de ne busafo aya na munua ba na owisu a mede ye nua ba Joyce Blessing nsem yi ebesi wutie ye wode
deɛ ɛkɔ so no wɔ ho nsɛm ka bi a bɔmmɔden afafa yɛ comment section na fa so me ne biam so no share video way on all the social media platforms bɔmmɔden a na follow Tuma GH wɔ Instagram, Twitter so at Tuma GH _ Facebook so ɛyɛ too much GH nana ama obusua enemy de mi san so mama official pa bi mu nyame nso bibia yɛbɛsɛ de shabe makramo yo too much GH nie Ghana for ahwɛfoɔ etiefoɔ onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasɛm ensɛm a ebuafa ɔman Ghana so ɛna yɛde brɛmu one God nie the only one God in GH ɛhɔ ɛna da bia mehwɛ abrochefoɔ ɛne Ghanafoɔ mo a mo wiasa fa na ina me recommend ɛma mo too much GH